Hi there, Kolumbai. Kokrajhar town smart city जासिगोन नामा? जानाय जायगायावनि बाथ्रा डिमान्डथ' खालामदों। जोंनि एमपि श्री रेणुका नार्जारि रायजो सभायाव डिमान्ड खालामदों। क'क्राझार टाउनखौ स्मार्ट सिटी खालामनांगौ होननानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों दि बिथाङा बुंदों रुपसि एयारपर्टआ क'क्राझारनिफ्राय 20 किल'मिटार गोजानावल' दं, just 20 kilometers away आरो भुटाननि गेलेफुआव थानाय माइन्डफुलनेस सिटियाबो गोजान नङा, एखे दरजा मोखाङावनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा एक्चुअलि जास्टिफिकेसन होदों क'क्राझार टाउनखौ मानो स्मार्ट सिटी बानायनांगौ। गोबां बाथ्रा बुंथारदों बिथाङा। 20 minutes, no sorry, 2 minutes फुल स्पिचखौ नोंथाङाबो खोनासंदो। जोबथारनायाव जोङो स्मार्ट सिटी जानो थाखाय मा क्राइटेरिया दं बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। प्लिज कीप वाचिं। Sri Rwngwna Narzary. धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उत्थापन करने के लिए मुझे मौका दिया। सर, माय सब्जेक्ट इज नीड टू इंक्लूड कोकराझार, द कैपिटल बोडोलैंड, in the smart city mission of Government of India. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India, the Government of India had launched the smart city mission. This mission has drastically improved cities across India through smart technology, sustainable solutions, and active community involvement. The capital city of Bodoland Territorial Region, Kokrajhar, has been and survived through the vicissitudes of time, unrest, conflicts, and violence in the past. Today, peace is prevailed, and it is the occasion to rebuild the lives, hopes, and dreams of Kokrajhar in peace times. It houses the Bodoland Territorial Council Legislative Assembly Building, the BTC Secretariat, the Bodoland University, Kokrajhar University, the Central Institute of Technology, the Sri Brahma Engineering College, Kokrajhar Medical College and Hospital, the Bodoland Administrative Staff College, a number of colleges, schools, health institutions, and business enterprises and houses. Kokrajhar holds a strategic location as it is the gateway to the northeast India. There is a NTPC to the east and Tulungapuri, the Bodopa Memorial Park at Dotoma to the west. The Rupsi Airport is located at a distance of 20 kilometers to the southwest, and to the north is the upcoming mindfulness city at Gelepu in Bhutan, connected by railway from Kokrajhar. Therefore, sir, I request the government to include the Kokrajhar, the capital of Bodoland, in the smart city mission. This will address long-pending development gap and improve the ease of living, infrastructure for education, health, sports, communication, public safety, recreational facilities, mobility, smart sewage system, and water supply, etc. of Kokrajhar. Thank you, sir. धन्यवाद. All right, guys. Smart Cities Mission, बे मिशनखौ 2015 मायथाइयावनो जागायजेनदोंमोन. There are 100 cities. बेनि गेजेराव गुवाहाटीयाबो मोनसे सिटी दे. अरुणाचलाव जोंहा मोननै सिटी दङ. आसामाव एक्चुअली मोनसेल'. मेघालयनि शिलंआबो मोनसे. Shillong is the last cities to be selected for this particular mission. Shillongखौ बुङो जों 100 cities. 2018 मायथाइयावसो शिलंखौ सेलेक्ट खालामनाय जादों. Now, what is the current status of this mission? Already 93% of the project is completed as per the report. 93% gonna complete kalamno habai out of 8,063 projects. And Serkara already 1,56,257 crore bahai khabai. Means this mission is almost over. Nengkani ang bung sandeng, we have missed the bus. क'क्राझार टाउननि थाखाय बे मिशननि सिङाव थांनानै स्मार्ट सिटी जानांगौआ गोब्राबसै, मानोना we are late. बेनि अनगायैबो माखासे क्राइटेरिया दङ. एसे डिसकास खालामनि. नम्बर 1 जाहैदों रेवेन्यू कालेक्शन. दिनै क'क्राझार टाउननि रेवेन्यू कालेक्शना बेसेबां? That means बोसोराव क'क्राझार टाउना बेसेबां रेवेन्यू कालेक्शन खालामनो हायो? क'क्राझार मिउनिसिपालिटिया बेसेबां रां खामायनो हायो? This is one of the criteria. Number 2 जाहैदों चेलेन्ज. मोननै रोखोमनि चेलेन्ज दं. First challenge जाहैदों स्टेट लेभेल चेलेन्ज. माने within the Assam
माखासे टाउन दं राइट जोंहा जेरैहाय डिब्रुगड़, तिनसुकिया, तेजपुर, जरहाट, बङाइगाव बेफोर सिटी जों क'क्राझार टाउनावबो बादायलायनांगोन कम्पिटिशन चेलेन्ज खालामनांगोन स' देट स्टेट लेभेल सिलेक्शन जानायाव सिलेक्शन प्रसेसआव क'क्राझार टाउनाव सिलेक्ट जानांगोन होमबासो नेशनेल लेभेल which is the next level नेशनेल लेभेलावबो बेबायदिनो चेलेन्ज जायो जाय साबसिन बेखौसो सेलेक्ट खालामनानै मिशनाव सोनानै दोननाय जायोमोन But today we are already late. Discussion खालामनायनिबो बारा मुलाम्फा गैला इयुनाव जुदि बे मिशनखौ एक्सटेन्ड खालामोबा क'क्राझार टाउनावबो बाहागो लागोन आं बेखौनो लुबैदों नोंथाङा मा सानो इयुनाव क'क्राझारा मोनसे स्मार्ट सिटी जानो हागोन ना हाया एक्चुअलि जायाबाबो जों नाजानांगोन क'क्राझार टाउनखौ जोङो आसामनि बेस्ट क्लिनेस्ट टाउन बानायनो हागोन नामा बेखौबो जोङो नाजानांगोन दे that should be our priority today cleanest town in Assam let us try for it today दिनै एसेनोसै गोजोन्थों thanks for watching the video till the end take care bye